Aba Uganda Secondary School Sports Association bahamize Ntare School bwa nyuma yo kurambura Emizaano uburaro bw'abazani hamwe na byone birkwetagisa bakashanga byaha mutindo gurkwetagwa okurambura kubire kurumwa abanyakakiko abakurirwa Ayubu Karfan hamwe na Harriet Aporot hamwe na Grace Abaroko rwo Ministry y'Ebyobwegese n'Emizaano. Ndi musanyifu nnyo olwa inspection tukoze nti tugenzo kutuuka wano amazima ddala nga Ntare School ebisinga ebikoze bulungi nti tutambudde ku bisaawe byonna tuvudde ku sebigenda okubeerako emipiira egy'abawala ebisaawe bigenda okubeerako basketball ebigenda okubeerako hockey byonna nga biri bulungi era wenjogera kati nti tulinda bulinzi masomero agagenda okuripootinga nga musanvu. Ntare School neija kuyambwaho Mbarara Junior, Mbarara High School hamwe na St Joseph's Vocational School aho Emizaano egerije kuba nezanirwa kandi ogu n'umurundi gwa kashatu Ntare School ero kutebekanisa Emizaano egi mbwenu itukishomero twetekatekere kandi naheze kugamba mu nsimaga n'amashomero agaringa tuyamba abuka twine nk'abanywana bita Mbarara High School twine abanywana bita ba St Joseph's twine Nyamitanga nangwa na Meri hirikira kubane tuyamba. Emizaano egi erikuza kumara esande yo neri kuhinda okutandika n'ebiro mushanju by'okwezoku okusya 2014 erimu Emizaano nka rugby omupiira gw'ebigyero gw'abishiki basketball hockey tennis table tennis hamwe na badminton kandi neija kuba neyorekwa butuno ha TV West. Abwa TV West and Aloysius Byamukama.